aharishaha mukaga Ageihangwe enyonyi ya ekika kya F21 yateekama aha kishaayi kya Boma omu rurembo rwa Hoima. Bayama y'obwire bukye emotoka ya ambulensi eshendekerezibwa emotoka ya polisi hamwe n'emotoka z'Obukama zayeshika omu kishaayi ahagati y'ebyokwerinda. Omukuza okwetegereza Omukama w'Obukama bwa Bunyoro Kitara Dr. Solomon iguru w'okubanza gafabusha bamuha omuri ambulensi nikwo kumuta omunyonyi. Emotoka z'amaani muno kuruga Omukama na UPDF eyegondere ekisaayi kyona ekisarawundingire Omukama nibamutwara omwirwaro nyema bakumutwara omwirwaro ly'amaani kurora nti obwomezi bwayi bwagaruka nka haiguru. Aba baroho nibajangu bareba Omukama n'omugo w'Obukama Margaret Karunga Adyeri bari omunyonyi. Wamureba? Namureba hakatabu. Kitabo mumukirize. Bahaba mukirize. Aba UPDF. Abo omuntu ali kurungi bamutwara ikalire. Rondi bamuhira motoka ikalire nibamutwara. Baito nibamutwalira akatabu hamuna Karunga omugo wenyini yagenderaho. Galama nandu tukusaba Mukama Ruhanga agaruwa obwomezi bwaye adupa abamuntu mubi. Kyonka Museveni na cabinet na state mwebale kufayo muno. Twagambaho na okwirwa Obukama bwa Bunyoro Fred Mugenyi ahasimu yatujangwa Omukama bamwirukanje omu irwariro lya Kirudu bwayama y'okutabaje. Buno burwaire buhyaka bwa cough hole zile baitu twatina itaspreadinga kandi ekaleta pneumonia so twamwirukya wangu tumutwale mu irwariro kandi twakusakolise motoka abokwa akweka yajwahire muno balutwaye mu irwariro Kirudu basobole kumanaginga kurungi. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.